we are Bain. Yes. When East Legon. When East Legon. Accra STEM Academy. Okay. Me pesa Ghana for more movement TV and I'm last Musen for GH say any public school. Public school. A buying school pa na Osha we no. Classroom union. I see. Also more uniform near brown yellow nibium. Omo ye code in robotics. There American for you be omo yo ha, the India for you mu, the South Korea for you mu ye bi ha. When you say amamuni nyina baby anya bi mfa minya anchrophobia na mu be si we bi man mu crack ese ne nketwa bebrebe so. Otwe ha. We eya ban school. Say one ni so ade hu mu nyedu a wonye we. Uba nkete na mankrofo abomos mama. No, that to him. We are Baino. I think say because of maybe a necessary minimum so besan ba habi mansana ya twaba. But o critics be catch or say ade awaye e bi sida. Na mum say wentimi amagana fo ahun say wasi sa public school say no. Eye ade a one more MPP abani twemu no and wo so so mbo aye de boss en ma wo na wo ka ho bi na MPP lusu ye no eno no say adwuma ahwe public school me say me koto senkrofo gi ho chinje say we cannot never be a public school enti say mu ye we nyina na Ghana fo ehunu say mu ye we a Dr. Iddrisu ye boss so ka ho bi na MPP lusu ye a obeyi ano sen me can be pan MPP for it me when he was a winning, you know. Kra branti bi a century ni bi a not ka mufi enchi omokwa sankregwa. Ka mufi when you be aso on twaba. Driver na semi de metro aba na Dr. Iddrisu mtin metro aba. Me any the minister me a state of education address. Edi media for begu homo capture and life. Meaning the only minister me commission 80 schools one day live on TV. Many minister me choir major presentation on education e wo mu pick e ma Ghana fo nyina hu ba bi e de mu masu akodu we nyina ye yin live on TV yen ni many minister me a transformation of education move program many minister me ye TV station Ministry of Education TV me head a TV station for the Ministry of Education ye modumedi ye de no and ba later part of the year. Yes, of course. And before look at this at the time I did too late state of education address. I was the minister. You see, we a minister the last 4 years I'm a minister a chance and wait me a view we go through procurement and from 2021 through 2024 no one I'm the minister who communicated so well for this party during the election. And look at this building. We Nanado Danko Kufado, EBBA, Emir Bohunderu, and Sani Etwaba. And Obia now we share TV and Mr. Juma Wene, Bohunderu. Emma Ghana for who will beat me to Abba because of these schools. And see, I know there, time because school has a okay. Because I'm an Enqualani child for me, Usha, American school, no. Na Osham Karano Ahufa na meka say there be made page school mu from 19th century to 21st century and ebeye school we ebeye school we ye bo hundaru na nado ba ho bebie ye be TV so adwuma Dr. Iddrisu ye na boan e wa batum papa nti o mo kasa ne de nya de e no kre ekwan bi aso no adwuma me ye edru bra yetimi wie ye which is 2024 ye bo hundaru wa adwuma ne de se na me kan I don't think say anybody will see say wa anya adwuma but senior na make no dodo na afo say the rubo bi ana ankot senior mo and we see and pena me ye analysis say between by 2024 no na enkola level 100 to level 400 nyina ye beneficiaries of free education. So I am wondering how come NPP to me lose so much of the youth. Elusu University of Ghana any hours west for gone. I don't know whether you have answer to that question. You see, I cannot be I was not a flag bearer, of course, but my part as a minister for education, I did. My communication, I did. I met 3,000 pastors. Ewo Kumase, Prophet Kwesi Watson, a church. Yeah. I presented to them what this party had done. As education minister, I did my part. Near my ye bi ambo hunderu.
sebe ya nkrofobeti enti se wo ka hadisi ye dia media me yemfam dia enti nipa brebe betimi a kire say report number betimi a kire dia si about Dr. Adutwum obi a wuti state of education that state of education address to this country Juma na say me yema Ghana for hu dia ibi and I did it very well and we are moving into the next 2028 with this. This is what Ghanaians are seeing now. And that is why I'm telling Ghanaians the vision that produces is the vision that will transform the country. Then the other argument and say Dr. Adutwum die oka bibia o system. Oka bibia o system. Oka bibia o system. Enye man susu no enya stem nkwa na yede ye. Enti se stem na Dr. Adutwum ebe dia wa sha se wa yede yi emewe bi kura kwa ko win robotics international competition. And the on train no bi be ye dem people saba ba mu bi mu a the answer for education man no wie transformation ne preko. So what is obi so cancer oba cancer. Let's go to China. Late 1970s. Oman peno de dem champagne. Ono no ko Japan. Oko Japan was say Japan for yetete hase am Japan for o masesa o mo abrabo mo amaniema ye pa na kwa be so na fa mo ye then no when so adi hu kese no oko Japan ko hu industry oko hu trades when so bedu ye no wan ka so start industries then champagne e ko hwehwe enwumesuamu ehu se ade a edi omunyansa omunim kwan fa so kire nkonta. Or the teacher for UK, Ediko US, Ediko Japan, Ekusia Kwan Faso Cheremkunta. I didn't know me no person introduce STEM. Now, and son of STEM, as a mathematics air strong. And son of decided is a physics and chemistry near the normal junior high school. No one could share hopa. And son of Sassati go say, Obe produce 50,000 engineers a year. Then Champagne, the visionary leader, he did not start building industries after he visited Japan. Rather, he began with a foundation in STEM education in China. And San almost 30 goals said they will produce 50,000 engineers a year. We must see it. Or starting 50,000 will produce here, and then companies from around the world began rushing there. Oh, say, Adeba Kwan, as I say, a TSA pass or maybe a betumpon, and your tangible assets, the intangible assets are a fapano, a mumashia, STEM education. And the Champagne ofi Japan buy no e bi a me ana one kemeka say o massive factories who we start factory o say there be se menya engineers na factories akese na mepe no ema almost 30 go 50,000 engineers a year. Then a year you say per 50,000 they buy no the companies were coming from everywhere to China omo hia pa no o man omo ka say wundime mu mienu Fis o my na mienu didi anopa just adwene mienu didi na China hia no na emu odin now so or this time efiti ase no wonya ne 50,000 engineers and sana ewiase American company started say omo relocate to China no more produce or China nkrase for trabe kroma be enuma kese awensa no maka say da bi o mampani foforo buy no and was no I need 200,000 engineers. Then they produced 200,000. China started changing because they had a critical manpower. A ma companies no 8 million ebaho ebeyejuma. When it was after 200,000, they decided they needed 800,000 engineers. Engineering no beru until China has engineered its way out of poverty. And then near my China for Omama America for any so brio. One human capital 21st century. So be develop country and your gold award and your human capital add value to the gold. And no enema umino etimiye sike mudu na etimi de sisa omino ginabre eno mochebre ekwan bia so Singapore 1963 Liu Kuan Yew ba Ghana na Ghana ko enimpa South Korea for no mu hia da bia on be kai wo se na mo 1960 na mo ni sika nche den ne ya benye sika che mu me kai South Korea for ba Ghana no mo me sika me asi ai sa engineering university obunso okay bunso de no okay na no mu hia ade ba ko asi ombusa na mo Ghana for den yenye sika che mu 1960 na mo mu sika
e chen ye de amoma yibi na wa wutu krom no bi ebusa e dey me sika chen wo say amoma per capita income na $179 na e dey $154 e ye day yeti honi eni ewu titiet no ho eno mo say mo me yanhwe ye gross tertiary enrollment ratio say enipa dodo e person etim so mo ko university mo do asan and that anom dey 96%. I see. Na ye dey that time na 18%. Eno mo say ya ba ha be ma musika se be ya mbenya more university focus on engineering because eno ne ye ye dey eyeye se wanye human capital foundation no ubesi factories ebegu ukoshe sabra no ka say Vietnam say Samsung the company kese manufacture phones they use what they are called Vietnam because Afibiano Vietnam for population 90 million plus omu produce 100,000 engineers yeah there no 30 million plus they produce about 6,000-7,000 SNK yeah be 30,000 and no now they cover the road we as a case me Ghana me woni pass all the company ba nim dia emu odru wa ha ombetimi aye adwuma ma o stem na ye ka ho asem sa no enkwala wenum no obetimi do ma bodawro ewo America ma companies abaha not because you university graduates omo pe middle level manpower ye here high school graduates or my step cyber security ade ba ko nyame madum be president be ye pa ne IT jobs information technology nyuma no abefo ntenten fidie nyuma ye mama ba ne mranti esua eno no ma wo man no enye dwuma mo ye be create golden age of jobs in Ghana. India for it me create 3 million IT jobs and yes omo ye yama India omo ye dwuma ma American company UK companies what India na so no ye dwuma ma American company Infosys omo nyina American firms omo adwuma efo no ewo India wo America na akoto computer na wo hye na problem ho a wo frɛ nipa no wo phone so no o India ni India the information technology as some mind creative jobs Ghana the me hu say ye o maba ne mranti a omo esu eno omo ban eyade a wodom ye bibi a eyeye ukodu Ghana classroom e baba ne mranti o so ugira uduro no maso ya ma ko America wo hu na be so ya ma ne e kan say ye o maba ne mranti ntina competition ko anu makodika ye o maba ne mranti o Ghana se mi ani brese ye ni so ade hu se ye IT hubs university bia ye sisi sa companies wo honma o mo ye adwuma e ma companies e wa brochire na afei wo the empowerment zones at universities and it said biochemistry and a company no pe eye ho adwuma ono no wati no company no ben tech enti nkwara no school no mo ye adwuma o mu wi a no afa wo mo wo betimi a create jobs around the universities more than you can create anywhere in the country because Sawoko America Silicon Valley now ka so momra Ghana no meboa no monye dwuma almost nipa be na be yesa adwuma o se menkwala wo high school no mo hwe de o maye o STEM se wo di we kire America company e ka kire mo se hwe de Ghana fo nkwala eye hwe dwuma o mo ye se de wo hu TV su enti na say ya creative school your friend no STEM technical okay daba ye ku for STEM technical e ho no se nkwala yi ene mom ye woodwork no mo ye ene ne de STEM the STEM technical school e ho na the future innovators of Ghana are coming from on say GST is takrade tam na secondary technical you know na ye nya na separate o uko GST awe ne me nu bom wonti men ka say me wa ha na we ye technical and now the secondary ni me nu ka bom eno na wo kan bom ahwe nkwala we omo na ye afia ko biampem girls omo ye drone omo ye drone we no and also no omo ba ye a ship a year model shaper ubetim de asi oposo a etimi twamfo ni ma hu de wo nase na omo ye we no omo de call Naval Academy Naval Naval base the Naval base for the test here emo mo hu say omo ko change eno omo ko change woodwork ni omo na ye ni metal work omo we no omo ye fana one no eno omo de call na Navy for no edisi oposo so Dr. Adutwum agidi say betimi asesa Ghana say education you have to totally transform it and son and the foundation aboama industries grow aboama IT firms aba wo dey change a Greek wo say AI artificial intelligence yes uko Brazil enom dey change cocoa farming
Yewo entinanu me call dream over for a year STEM expo. Emma Ghana Junior High School for a year artificial intelligence system. What the omo de share esi efom ha na omo de esi soil num omo de si hon mo a etimi kire omo fertilizer eye medicine e wo soil num. I see E be bo akoko. Okay. Afi omo timi kire omo say ensu e wasase no mu na asa enti say eye cocoa production to say the Brazil for yen be irrigation they say ensu e cocoa mu no esa say pa na system na ka kire say tank ade esisro na empomp ensu na ngu cocoa no so wo ko hwe Brazil cocoa mako twetwe nua ho a it will shock you. Yeah, asase a would benya 50 bucks no. Yeah, the asase na ama Brazil for benya 150 bucks. Enti wo pese utu ohia se mani pa di ya. Esasa ode ngumesua akɔhye agric mu na wo boa ekuafo no e wo kwan foforo so. Ema onu no kokɔ a wodua no etimi dɔso ne yield no e dɔso sen de wo ye no. Wo pese o commercialize agric. Now move from peasant agric to commercial farms. Universities are sad no more agric no. Once we try there, we teach any 1 year practical. You bet me a sick campuses our from place for 1 year agric no. A do you tell the alcohol spending 1 year there. Equipment or be beer or honor tractor drivers or a bed boss to and how starting a farm. O yes, you can be half a diamano. O university no person settle or honor. Ya year a cry. Healthcare are good. Schools papa ho. University student in a year ekotna ho so a year juma. The best school is one of the best obenya crossing Accra. Then you are commercializing agric. And many swadi who say a near ma yes anchrophobia ye amomo dachi aye ye woman manson. I didn't mean ye be. Say anye be dear. Ye didn't fear do siani a true. A near man ko yesa. O here a queen. Nia ye bia no o mampani bia bo modern so be ye bi nanso se anya ese Singapore se anya ese South Korea ese se ye hwe dia no mo ye ya yen ya anya den ya anya enti de ye ntimi anya no eno na ese sa bre yitimi be ye ne de se so man no eno na Dr. Iddrisu say nyame amani so ade huna metimi de aye sa ntimi ka kire delegate say o mu ntie me abusia Dr. Yaw Adutwum ena ene no edin komo no do aba pan sema minu na before say Dr. Iddrisu ebenya opportunity to implement these fantastic ideas are okay nyina no say across the first hurdle, that is winning the NPP presidential primaries. Now dog sa hurdle no usha wapomu a vision a odi to dey me hwe me Facebook ya say a omo ahwe nyina ebo aba so say a great vision, but can you cross the first hurdle? Me dey the minimum say o my money nyina ehwehwe obi a o na ni so ade hu mu odu a ebema o men dachi ayefe no men dachi be fa wo hia okoduru for aye bi pen a obetimi aka say wo ma me we no say na me ye no wo de kese ma me say na me ye no. Dr. Iddrisu me track record no say wo ma me tumi a me ye de wo kra wan susu da say metimi aye delegates no enya flag bearer no mo po obi o mamu ni nyina be so mu aka say ye beto abama no enti me ne delegates ya ni a me mu hu no say Dr. Iddrisu nyame ada roma kra no me gina mu animu a me ka kire mo so mama yo mampani ne ba bia me free ne de nenka kwan bi ni ho kra san ka me benya akwanya no abegina mu ani me papa dokoko manso amemfie credit antobam na se sabre ma begina mu ani se me pese be yo mampani a nyame adum ntam de gina mu ani na mani so ade hu ni a me pese o mamu ni nyina ekoni ni a me pese me ye ne se betu hia se preko pafi o mamu hia ya minua so wadu hia pen yotim so hia ya papa nto ye pani se pe na so pese fa kwa bi so na yi nipa efiri o hia mu adenti na mafa nkwala mako haduonu mu a omo sabram no kase afi etwa mu enipa duasa ba ko ewie university engineers afi 62 ewie university as engineers because me won some sitting class we wie free senior high school baby obeko ho aye me do omo koni nie samre na covid ginam den ye do omo koni omu wie no so the first 31 enwie bebre ho aye so mo anwuma sam ne ade omo ye bi ye omo national service or Anglo Gold and many other mining firms. Na the America and say wunni atimen many pa na wunni say the here city a wunya sa atimano kokase no kose sankrofo mba na mahwe wo mu
na ma mo ma ko manim media me feel say amanyo 70 page nipa me nuanom delegates ma ka ba bia me no mbe hye ma ka kire mo say constituency bia ne kwala 100 ha ekwa engineering mu eduonu ekwa medicine eno ye wo constituency the constituency bia as the president okay I'm extending this who extending ya why wo constituency no to all the 276 constituencies how the abansika na ye how the musica na you say hono be any saying constituency 100 engineers a year. Okay. My first 4 years, the constituency will be 400. Okay. 20 medical doctors. For MPP constituency, and I said Obia. Okay. The whole country. Okay. Yeah. Because you see, you can only change Ghana when you give the opportunity for all to have their lives changed. Okay. And nothing na there back when many bring yami adumebe private school STEM education. Also private school me be ye pa. Na mama accountability ni ye. O na no ma metra ho say o betra na won kire nkwala na de. Enti what happens in say STEM agenda dey ban India for ye bi. India the private schools na beka ho. Enti Dr. Iddrisu a president. Private schools nyina ye be build STEM labs na mamu. Me amomu free STEM teachers. No mo so nkwala ni nyina enti me abeka nipa dodo na the STEM no ekwo mani nti no time ye the STEM no ebese samanya obedru constituency bia na factories bi o ha enkwala no anim di nti no factory ne eden economy menu asabram ne wo ka say arefu say wo se share factory fufuro bi Ghana most of them and crofo mo yes are the India for any China for na be share factory in my me call Austria 2023 na near Copesika near the Abbey STEM schools no sa STEM schools we no near Copesika mom the Abbey ye ho adwuma pa de amai na ye ne Austria for no ewie ye amogi tum so mbaba Ghana no mabeboa ma STEM na schools no nyina omatimi aye hemfidie we bi e wo honum e de amai ade ba ko abrofo no ene e kan ye wie no no say ayi na Ghana moyo ma eba ha ni mugye mo ho pa ne mfidi amo beto fie hoi emfie du 2013 China for ba beto bi ne China for beto mu mfidi bi we hoi ene omo ma ha biem enti Ghana for monyere mo ho na nka mo nso mo nim de amunya fie hoi ebedru mrebi na nka serare foto mo ho Nigeria foto mo ho o ma aka nyina beto efi mo ho broni na eka sa kire no e ma minya gidie kese bi wo mimu ene Ghana mu se o man ye betimi aye ne ma kese go broni no kro beto mfidi ama ono no se ohun se Ghana fo ebetimi aye enti de etia ne se enye se obi ye na wo koto no ekwan be fa so aye be ye se mfidi de make ma ko sense China fo koto fidie ba ko efra America no de ko China o nko koto biem o mo aye bi o ho ohun se de fidie ni tia na ono association ni World Trade Organization for no the China fo kokot ene China from kokko to be unim say sabre no innovation ade ba kwa ya gi atum say wo de nimde foforo be ba fo obi de na sesam kane no ne efi say ayade boni ense say oye o ene enti se omeyi be peja no ho akoduru ba bi emu odu ne etimi atu ohiase a ye maba ne mranti entetiye ya odi ko rura company bi mu a ode Ghana obuo ekasa timi kire manager say manager adwuma we me ba me hwe ye na no senke ye ni say yan ka obetimi ama adwuma ya ye no dodo ama we ni sika kese but dog before say because of time in team yen touch on the party unique akra na yen hwe contribution to the party because more campaign asema yet ni say omunya appointment no omamu afamufo omamu grassroots for Dr. Iddrisu served 8 years under President Kufuor as MP and as Deputy Minister and Minister. What was your contribution to the grassroots and to the party? Yes. Minua the woman say Adebe Honma and Kwanche intimi kan kese. Na the mim say me ana say me ye Edebo party bia me ye as minister. The brand be minister Edru bra ejuma semu ni niamaniama ne esese yetimi ye bia no ye Edebo party no party mpanifo fro ne ka say we ni ehwe fi ho no a wo de obuo ani ahobrase eye o mampanin fro we na ese eye Edebo na yakọ animu a wo de ye bo adwuma be ye mo aga na nyina nanso nipa omunya akwanya eka say
emwa we hia no yetimi eye ede eboae akontabuo no me ne party fo hia me no mbusa akonta me no mdisa nkita ho no emu de Dr. Iddrisu so bae emwa otimi de eboae na eniema eden ekọ nanim akontabuo bo ho na wontumi de sen ya TV etimi ka ha no so amansan nyina tie because you akontabuo ayebu ede ma party you akontabuo ayebu ede magana fo nyina enti ebi ho no mu a wo kasa wo kan wa ha na ko ete se obi be kasa wo kan bibia eden etia no na emum mia na ese ye bia ye enti na mani so ade hu ne party fo hia ade ba ko mani abrese bitimi aye hu adwuma pa no se ye wo enhihye foforo bia eye party fo enkandie enhihye o mamu ni nyina enkandie ne eden ewo ho na so party no ese ye mu enhihye ohun wo ye minister ebeda no ohun se ade we ya waka ase mfamoa no enipa na nsaka ye ni system bia ho entina sa me nkwala na engineering no obi aye app na waye no eyi no nhihye a waye no ewo party bia office obetimi akoho na ebikura na computer unimu okoho no mu a obetimi ahwese maami akosu amansa die na opese party eye de boawo maami akosu amansa ebetimi akase mehwehwese menya bosia na mde eden aye djuma na omudi gu afidie no so a ne amama maami akosu amansa receipt e kire sampa ordinasem aba party office enti se what's in cry asem ode ba party office wo ye CEO a ukọ computer nso ayeden wo hunu wo ye minister ukọ computer nso ayeden wo hunu amohu se ma mekosu mansa ayeden ehiamwa wo ye DC ya wo hunu ansana yate eku ana foundation eboa sa nipa no it is a foundation eboa sa nipa no obi a sebe ne hododo no wonye obi kura mu ano se o patriotic health insurance enye abandia ye foundation ena MPP dia obi a timide ne mua ebeto sa afutuo no mu a eno na beboa maame no na ahwe no eno no onye se bia ni tie yie na se obi twam no ne kokasa da bi ye wo foto a heden eboa sa maame ti obi a de ne contribution kotumu a na maame akosu amansa emua ohia no timi a heden aboa no ni a mehunu ene se wo be ko ba bi se ye bonto en wo ba bi no obi ka minister na me pesa de we minim se wo ho de enuru ho de na enso me nsa anye den anka wo ko duru ba bi san wo bi se minister me de mitimi ba ho na me ba ho no de na me hwehwe no ye den wo ye emame ye ko winiba na esre in the sense abrantie be kan se me hwehwe me nya afi nipa me nso se me de nya no ye de nya eno mo kan ekwan efa so a omo ba ya ma ba ko so no gina ba mi hu na me frɛ no oba me ho de na o hwehwa afiri me ho no me ye den ye ma eti ma me no so no o dem ho o se abrantie ebi wo ho mo so mo anya na ebi so ho so mo anya I see edube hu no na se ukọ wini basemi se na edem ho afi obi apeso di adanse ma mesin minister weni minister me call ho me ho hunu se me gina ho e no frɛ me ade ana me hwehwɛ no wo se me tena ka mu du budumbra ansa me ba wini ba me du ho no mu ana o ma na kwala afrɛ me kan se ma me de na wo hwɛ no ya ma enti na ma me nso gina ho o edem ho se ma nyi ni da se da we beba amedi papa ho adanse nanso de no hwehwɛ a wo hu ne de oban so be kana sam ya na nukure ni sa wo hwe obi no hu a ebe ya wo ya enti ebi ba sa me ka kire me nkrofo se enya de ame wo beto me na wo hia moa bi me botom sika ma eden meyi na me de abo afi se me se wo boai e na party ni eden e ko nanim na emum de me kan se ye bekoya nim we party mu ama akoduru brebia saa yewdie no ebefi ho a gisi e wo nhihye bi e wo ho a e ma wutimi hu nipa o eden wo mu hia mo konye nipa nyina ga na fo nyina betimi aba office baby wo mu ntimi ma ebi kura na de odi koja no no na nipa kro nso anye den ma na saa bre ya yenya nhihye foforo a ubetimi e de aboa ehunu nipa de hia no no aboa no indie ekwan bi aso no ese nhihye foforo a se year scholarship a yenya ya create a scholarship fund
the me ye privately no yetimi efa party nhise so etimi bu anipa bi no mo so etimi nya emo a omo hwe no doc me before so beba me be a phone line so say atie for question bi omo misao obi efrefi kumase na on de menya ne din no one person efrefi suhumo say friend critical na mo question is related ba ko say omo te say na wo lobby Dr. Bawumia to become the running mate. Is it say Dr. Bawumia for running mate na mawunti enene woni no etie gina contest ana and the other one so say the other one of free kumase menya ne dino say adentina wo nyai na woni Dr. Bawumia nantina say owinia o meyo running mate me di mfie aduosia abako medi infield minya kwala 61 years na de make sense de nyame e de adua mi mu de metimi aye no Ghana fo hu wo po bi adne ko Ghana fo a na me say fra Ashanti region Ashanti region is stronghold no ho abato bi a wo wiasem fam na nyina wo ko America wo ko baby abeko bia no ye wo home region advantage baby a wo free o mutawachi etimi to abakese ma wo fra Ashanti region mi gina me de Ashanti for nso benya akwanya Ashanti region benya akwanya ato amame nso kese e wo general election enti enye se menya running mate de nipa no de open wo de ma no wenya osintim no be contest da bi se nya menye bibi mu du Ghana ka mi nyina nyame ayemadom na ye bibi e wo men Ghana for anitua enye se na ne se ne nkoma contest nyina minu mpanimfo contest na o manya running mate ntino na contest omanya running mate no da bi obi a hwe mu ehu de nyame se obetimi aye no atiesi na wo ye adwuma nipa num ni nyina no obi a gina nipa nan na ka ho no enye se omanya running mate ntia entimi nso no enye running mate asem de minim ene se eni so ade hu bi modu de nyame edim kopia brochire e ma broni fe adwumayefo ahanu e wa America memu no ni nyame aboa me ametimi aye no emodu e wa America memu sumo man the other person so say abato Ghana they see as a here in your din for because NDC for bully MPP for pa in the last election. Ti ohwe Dr. Adutwum we noble we diplomatic do ti he obi o ekaka what is he obi ekaka also he obi you see the word in your din what your for said Dr. Adutwum ani nya din enough to face the NDC for in the next election. No na omo kan about President Kufuor e bro kan so obeyo mampani no on say popular saying bi oho almost say insuosi anya den enfanipa so she enfanipa e nyansa a de ye adwuma edi hu say manfa keka na be ye minister for education be ye niam ke STEM school sam si anya keka na do si yo anya sam ye gidi en na me de yes adwuma hwe adwuma me ye wa brochi memu se mani nye den se bitimi ya de pa broni be ma kwa mo be ye den ma brochi wo bibini samre na Obama me ye president wo ye bibini kra na emu mani eden na menya keka menye dede woni eden ne say woni sa de mpese me ye kwan bia so me fan my den na maye eno enam timi ne obi a akwa America akozi schools ama abrofo wo ye mran ka betimi asi abrofo no kwa me fa so metimi me di nyansa ene timi BT system no say me nyansa ebetimi aye de wo broni wuntimi nye eno ma me kwan a ma fa adwumayefo ahanu e wa America me ye mre wo ye mra wo betimi akoye adwuma wa America memu beduro bi a wo ye tuntum kura nti emu wo eye ni eden a enye dede eno ene ede ye adwuma epeje oman amampanimfo aye niam akese enye se no mu ye dede o na nim die emu odu wonim kwa ye kasa kire nipa me nipa beden ebedi nachi wontie nipa wobetim de nyansa akasa kire Ghana enim de ahobrase ba nam de bedi Ghana ni wonim se mrante na ma odin foforo me so atia the say for second kofo we are away mate okay and you second kofo Swedru Kwame I think Kwame or Frefi Swedru or say o isolate wo ho ase defeat never anytime bia no yebisa wa also wo de won ka ho and identity na mu nyina makọ abato so makọ dinkugo na wo yi wo frame me hu fidem nkugo di ne ba e nyina di nkugo me yi hu film sesan me ntina asam na wo kana se me yi hu film sesan
yedi nkugo yeni nkugo a some reason can means of education crowd and come here no but so say you don't accept the fact say also can be na molusu ye who can who be saying minua nkugo ba esa ohwe mi e torchia you bet me aye ni yie no aka kire Ghana for say me party for a na me ka say obi o ho a na odi akra se bia wanyere ne ho anto aba no me den hihye bi ba ebe ma sa party ni de tro no bi ntu ne biem ma me akosua manu ohie sika odi di dwa obetimi ede na this re na ba me yehu ni aye ede ama no na ma me akosua manu anya ho party na chi na de esese wo ye no otimi aye den aye ni America no say enwuma suamu de ye ni dewuro aye boy ebi anti anei omate enti ni ayeyeye ehu asem ne eden ye ka enti edurumre bia adi be ho a wo be bi na wo kan okra wo ye nsentwere ni onse be ho na aka se wo anhunu ni America no say edurumre bia wo ye adwuma wo dawubo ekofom wo ye adwuma ba wa ho brase a wo de kasa kire nipa ye den ekofom enti media de America say adwuma ayeyeye no ne mood baby a torch e bia no o man ni nyina ebi hwei enom de to abaye den eti ade ebe ne se ye ba de torch ya no ye betnet no na ne mai den akoyi amai party bi no ho a ya tena so saa o we ko enam fumsu de bi nti Ghana for so munye den munyima home wo beba bie mu a ni a wo beye ahombrase ade be kasa eni so ade hunu mu odu na America se wo ko hwe se omamui an penimfo bebre aba o maye bi nanso ohia ne edi akon enipa ebre ene wo koduru ba bi healthcare ayasem accidents ewo kwan so eya niema kese bi a Ghana for edi enya cha Dr. Bichum say wo mama kwanya mede beba mi aye ama Ghana daati ayefe se Ghana ni enim se ekwan a mo befa so yi mo de beya mesikasem ayeye ama men daati ayefe eno no obehwe ho e de ato abaye den ama fi se ukọ America mem no ma bebre be di anya so mfitin da kuna no be di yi o omu fa ekwan a idi tu ohiase na yetimi tu ohiase ni ani so ade hu e ka kire Ghana for no e ani so ade hu na to o makoma so a eno obehwe ho de ato abaman Dr. Yaw Adutwum ye de ne de na bawie menim se aha de be san hwe anim o ha biem wo ska de makota America mem ni broni ayedwuma ma brofo namfofo a o maye radio mo boa me no o be boa me ene Ghana fo a mo jimi gidie no ye den mani so ade hu no tum me nuanom Ghana fo me America no se esese ye hwe obi a nani so ade hu modu ota na chi a odi nkunim de be den ebeba nyame adom me kakra a me kwa America me ko nyae no e wo hopa e kwan bia so ye de be adwuma ye begi tumi ama MPP Dr. Yaw Adutwum Mate, and because me be so because now say you still call ground so you say, hey, we sika, and crophobic class, as you can for say here for your D and all that. And then me be say Dr. Chumusu, maybe me fasika and who me American say, who here ya, Senyame Buana in your beer, and Momore and who's on the here on Anna Uska. Who here yo, here ya. Yes, so be bodia. Odo hia bodu anko bodu ase wu ankaye minua obehwe se obi koda ene anwumre onim de ade achi obedi enti se nyame boan ni anya bia moma yankire wo mo kwan be fa so a be bo mu nyina na nyese me osika ye disike ni pampoa me momu de minim se de ohia sitie enti me kasese kasem ho a metume boase Dr. Richuma hadie menim say inipa do etie ma fidie majority of them the MPP for delegate for them dos many of them komoda bia o camera ni camera na was so say the artist so robotics ni bia no yes time no it's Dr. Richuma camera ni show camera ni na delegate for 81 no pay oni omun kasa best mami no na fi many wo wi ni enko minianum etua hene ene esi ahenefo modaruma mona sabre omamu ni nyina ehwemo ni amu beyi no ene omamu no betuno so aba na mesra mo se Dr. Yaw Adutwum
adwuma modaroma enam adwuma den amoyeye yenye atumi ye baaye ne amabe Ghana ama Ghana for enya mimugidie bi a emudu moto abe mamia ne esese me ye de boa party meye ne esese me ye na Ghana nso ye krabehwe meye me pesa battle we ya battle a odachi ubetimi ahwe wachi akase etro ababi ma abrante bi a ode Dr. Yaw Adutwum na battle na ye toma no obeye adwuma bi a ne mu oduma Ghana for gi no tumu na Ghana for gi no tumu no eno kra nam no so nti ema onu free ho no so kra ye party ni san den e bai Dr. Yaw Adutwum eni so ade hu modu ye betu ohia se afi oman mu ba bia Singapore for akodu no ye beduru bi ba bia Malaysia for akodu ye bedu bi ba bia China akodu ye bedu bi ye beye dwumaden ama party ye nim abenyam monto aba no mame me nimu hwa moda ekwan bia so ne esese me ye me party gina brane me no ne ade ba ko di nkan ne se me nka obi hu asem me ba interview na watie me man ka me nuanom a me numu osi aka na obi aho asem boni bia enu nti no se Dr. Adutwum ebe ye fra bearer wonim se me nuanom akitafo nyina ebeba abeta mechi fi se manu entia obia na manu nso ntia obia da medam wase Dr.